Dr. Himanta Biswa Sarma reading pen National Highway 36 atower apartment soil stabilizer technology pen situ cement treated sub base kapang ni Japan longi kesom. Monsam kiri pen Karbi Bhaktitam Trust kurching thuramai pi kapado. Denarong Lems along annual general meeting kapadopon. Kardom Karbi prime time along pen ni liberta thanbang sami Monica Milikpi no bertang ton pen arjitha. Karbi along National Highway 36 atower kahi no pikajo kiramtang MP kilika prang lamcha ka chipite kanga tengpen chiti ni phaikrep player ni langhin pomgaon pathua klamalong finance and PWD minister Dr. Himanta Biswa Sarma ari dengpen soil stabilizer company pen C2 cement treated sub base apartment longe ke soma birta pherangke rostom tok bipen birtang pali National Highway 36 ka chelenga tower pika salam Japan soil stabilizer technology pen C2 cement treated sub base kapang ni Japan longi ke soma mayalong Karbi Anglong Trust Council RCM Tulam Ronghang Chetongdon lapen HAD Minister Sum Ronghang MP Horan Singh Be lapen MLA Joram England Penang Parta Karbi Anglong Trust Council EM MAC Tumpen Chenglok Karbi Anglong Trust Council PS lapen Saikam Sai Phuatum Chetongdon আমি এই ৰাস্তাটো শিলৰ ব্যৱহাৰ 36% আমি কম কৰিলোঁ 36% ষ্টনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমি যাব তাৰমানে এইটো এটা গ্ৰীণ টেকনলজি আৰু পাহাৰৰ ফল মাটিত ৰাস্তা বনোৱাৰ এটা নতুন টেকনলজি এটা আমি এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া 55 কোটি টকাৰ লগত অসম চৰকাৰে আৰু 91 ক্ৰ'ৰ টেকনলজি কাৰণে টোটেল 164 আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমাক লাগিব আৰু 164 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আমি 65 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিম আমাক ঘৰপা সময় লাগিব এই মেচিনটোৱে চাপে প্ৰতিদিনে 1 কিলোমিটাৰ বনাব চাপে বনোৱাৰ পিছত 28 দিন তাক খালি ৰাখি দিব লাগিব কাৰণ চিমেণ্টত কম্পেক্ট হ'বৰ কাৰণে 28 দিন তাৰপিছত আগৰ এটা লেয়াৰ বনোৱা হ'ব তাৰপিছত ডিএম দিব এইটো লেয়াৰ সকলো তাৰ বেছি লেয়াৰ এইখিনি কাম কৰোঁতে আমাক এপ্ৰিললৈকে আমি অৱকাৰ যাব পৰা এটা পৰ্যায়লৈকে আমি আহিলাম আৰু অহা বছৰ অক্টোবৰ মানত আৰু এটা ভাল পৰ্যায় পাই National Highway 36 atower ka salam pon Japan tangka sikakuti sirkep kebra lak thong kebra troxia atangka panong pon lupusi bertalong don Karbi Bhaktitam Trust pen chiti creep clear ni difulam dinga tower irrigation along kido bongkro ka keng rialong kurching thor mai pi padu pusi monsam ribang debentimong pen ladak birtang pali Karbi Bhaktitam Trust pen ningkane sega sai inthumdam thusi difulam dinga tower irrigation along kido bongkro ka keng rialong kurching thor mai pi padu si monsam lapen reng dokring ni kido long Japan arna mahir jume chahang ningkane sega jai megalong pacheton si adap kur pholama kangthur Chikimo lapen ang DC aramapan kang dukar chai huita padosi kurjing thuramai pi pajutpon Denarong Lems along chiti ni phai creep player ni ada porphai kepa porpen annual general meeting kapaman pono birta pherangke James Milikpen birtang pale Denarong Lemsa tum ningkane sekpen ephong AGM amai methang sai hemalong kangni Lemsa chairman kursing timu bangkachari pona mayalong alhui kapachini lapen mayalam the chunbang Bikrom killing bensi aporenlo labang so amai long ke chok she kelang chari dun Japan difu pen senior inspector Manush Rong hang apora teng pen chetong dunsi bangso alems kaparing ver Japan than pare tekan labang so alems along ningkane sekpen ali kelong pon lake Sika lang ner kebra suri ner kebra horu phosose ale chepa dopon lo pusi birta ribdon long no mom so porphan birta mung tumai senang Chloride unisex beauty parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji Lasi apor panhok he pin pen Chloride unisex beauty parlor along Patebok Damiknon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong.
Lasilan Susekachini Lethodjia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Ophipothot Birta along Wang Twiglo.
West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Sa Hematheng no along kapang nipon kit hedung rihinga me kipia kor mate generator chiti ni phai krihinia jo porphai kepa por malom men me chodet pusing birta long don ahogalam kelong je phan Deputy Commissioner Sa Hemalong kahumri damahut saikhia tum ke thana tengke labangso generator komat ne pangthek thek the bang phusi ke kai ta hai pusi ningje CC camera long do pusi jame aju pinaga jok arje pangthegu ne bon se tame generator me chochea prangjong bangso generator adung munit ke damang thek longpon pra saikhia tum penthan koson pensin me ke cholong popma la sobu thak nonsi langtar li bom lang hamreng ke rehinga me ke do ahoga bepik lasi lasona por hut lapuson rihinga me kipia generator me kapa seklun ke omdunga sai kekle makati kuk dopik jibuta sai khia tum ningje birta nakele yahudan ke thangna ralam ta apia lo patini long lelang homren rong supi pen pherang ke hundor kro pen nankelo birta dhansri thing pi janga rong along chiti ni bhai cricket homani kukia khe tum arni ki mate black day kapamana birta dhansri pen pherang ke birtang pale kukia khe tum hawar tin along ta arni ki mate black day kapamana son thaksi dhansri hawar thing pi jang kukia rong along ta bangso arni church a hem along arna bhan kardom kar dilapen karjo asai padopon Karbi Prime Time Bangkela Ponsi Kang Tompanigla Domi Thangme Korong Thu